uyu munsi igiye kuyisoreza ahangaha mitsutsu koresha abo bakamaro n'abamakacisha ariko bakinisha mu businzi bukabisha ariko ngo Kamara agiye kurira indege kureba umugore we mu diaspora wibereye hanze sha soza ikiganiro higwa. Niyo mpamvu nzakubwira ngo uyu munsi icara wigi igomba kugera ku rundi rwego. Asigaye tugushimira ingende inkoma amashi yicara wigesha, dore niyo mpamvu ndi no kuyikorera kava. Babwira ngo niba mukunda Sky tu iki kiganiro ni mukirebe mugikoreresheje, mukore subscribe and comment kugira ngo turebe urukundo mukunda icara wigesha. Ubundi nabazaniye content yitwa ngo don't worry, nimwayishiramo umuhati, ariko nanjye nibimara gukunda nzashoramo amafaranga bikunde sha. Buriya muri iki gihe izina niryo risigaye rirakora. Uzagenda urebe cya kiganiro niba nari patinuza yagiriye Rusine, yagiriye muri kwa Farimerisi sha iseka rusange. Uzagenda ukuntu urebe ukuntu yari ari kubwira abantu ngo bashinge n'umushinga ngo niba ari gukora utuburi niki ngo amarimbisha wamfura. Biriya bintu ni ikigaragaza ko mu Rwanda hakora izina, ubwo rero n'izina nirimara kuboneka n'ibikorwa bizaboneka. Babwira ngo nsoje ikiganiro uyu munsi mbwira abantu uti mugomba kwicara mukiga. Umuraperi bita Zigotarab yagiye muri Baba Experience, ibintu yahakoreye turabizi sha. Genda kuri babwira ngo hari abajene bazimye abarenjene nka Burutoke sha. Ibaze umwana ujeje ubundi wipanze akazi ubita Zigotarab ari kwicaza abaraperi bakiga. Nyuma yuko afashe chano ye yubita Zigotarab afite abasabi ibihumbi mirongo yaruhije ba Burutoke baba region. Wowe Fireman bakwemereye album muri kwa Element producer Element yaragomba kugukorera album yose maze bagwa miliyoni y'amanyarwanda urahirya sha. Ibaze ubukene muri showbiz. Ndangiza ikiganiro umunsi tuzacumbure cara wiga uyu munsi sha. Weho niyo mpamvu ugomba kwicara ukiga, nawe bamenye ukicara ukiga. Abo bashafi barabirirwa bakina ngo nizamuke ba series, mugomba kwicara mukiga. Kiramani yarabicaje muriga iyi showbiz. Niyo mpamvu nababwira ngo utazakura mu makayi karenge vuba cyangwa ngo afatiranye amahirwe hakirikane hazandagana nk'abandi bose. Ariya bamakaca sinago turi kureba ukuntu bari kwandagarira ku mihanda. Niyo mpamvu umuntu bita Tuko Hot urukina muri Bamenya series agomba nawe kwicara akiga. Nakuntu wazana imvi ukazana uruharo utari wazana umugore sha. N'abana bari hanze abakeneye abagabo wamfura. Abana bari hanze abakeneye abagabo. Wowe Tuko Hot igira ikintu wibwira cyangwa se wininjiremo agafu kugira ngo turebe ko n'abakobwa bari hanze ku mihanda sha twabakura no mu kurani. Uyu munsi turaza kugaruka ku witwa The Ben, tugize amahirwe akaja muri gospel yahita going fire. Shimira na Nyagasani uri mwijura ari kwigaragaza. Ntumbwira ngo abo ba Purusi Melody bari kwigurirwa bikaraga ku mbuga ngo barakase. Umwana bita Israel mbonye yarabicasha kuri 1M million za view za sabusha yarabicasha. Munyihanganire mu gutegwa ndacari muto yandi kuzamuka ariko nzabakoma ibiboro bya fresh gospel. Nyuma yo higiriyemo Medi niyo Bosco nawe kirukangiramo tugize n'amahirwe na TB nakagenda kwikaraga muri ico kibuga. Cyaba ari ikibuga kimeze neza cyandi gifite kinogo meze neza sha. Ibaze nawe niba TB yarahanganaga na Medi mu muziki, uyu muziki bita ngo n'uwisi. Ibaze bagiye muri gospel niyo Bosco nawe akabasangamo, bakabasangamo. Urabona ni ibintu byaba bisa neza. Bahari ne gahongahiro bakabatamukiza urusha. Icara wiga y'uyu munsi ngira umuntu bita Tuko Hot yiminjiremo agafu. Nakuntu yashara kina muri series sose ari papa w'abantu. Mubu ngubu ni papa waba muri The Hero series ya Nyakis. Ngubu siwe papa waba Puisa. Ura mukinyi wita Puisa wa Nyakis niwe papa wa. Iyo ageze muri za mayihati nuba se wabaya Nike Jean ariwe Kiramani baniyoje muri mu mpanga se niwe muntu babona yuko akuze waba umuvyeyi kandi bigakunda. Yirirwa aba umugabo wabaye niba ari intare y'ingore muri cinema hanze sha. Nta nakana yari yahabyara ngo tukabone wenda nta n'igikobwa cyitaza kumubeshera ngo turebe ngo wenda ngo nawe akoraga kantu. Shafi icara wije bamenya icara wije nabo barokisha mwatashe ubukwe mwari mwashizemo. Ibaze kubona umupeti nka Nsabu zamutse ejo bundi agiye kuducanga micana y'uruyobi gikina nago cyo muri cinema muraza mukibona katinga mama katinga.
ariko mbabwiye ngo icara wige tugomba kuyishyira ku rundi rwego. Nafashe umwanzuro wo kuyikorera kavu kugira ngo mbereke ko icara wige ya Skyto igomba kugera ku rundi rwego. Yamaze kugoinga viral ariko ntago iragera aho Skyto ashaka. Yayikoreye indirimbo yita icara wige. Mugende muyirebe kuri YouTube ya Skyto yitwa Wabagayi. Niko iyo YouTube ya Skyto yitwa. Muyikorere kavu. Iyo ndirimbo ku munsi umwe igize 50,000 nibwo bwa mbere Skyto yakora indirimbo ikagira 50,000 by'amaviews ku munsi umwe sha bamfura. Ninjiza mu mwandiko higwa, ninjiza mu mwandiko. Jewe mbere yuko nipanga kazi manza gushimira Skyto watuzaniye content yitwa icara wige. Umunsi turaza kugaruka kuri The Ben wamfura. Indirimbo yakoze ni Forever itwara igihembo cya video nziza cy'umwaka. Atayahuza abandi bahanzi abo ba Bruce Melody birikwaga barakora tuwa muri za Amerika na za yo bose bari gukora tuwa indirimbo imwe ngo ni we nishizana. Utambwira ngo The Ben ntiyamwicaje kwirigora muzamura isukari ngo murusha ngo abafana niki. Urebe channel ya Bruce Melody iriho video zingahe ifite abasabi 550 ariko The Ben ngo umwana w'umunyamugisha wamfura we kuri video wose 15 channel yigeze mu 300 sha. Utazambwira ngo Skyto yirirwaga aricaza abantu ngo bige akagira bagira inipingo bige nabande bose n'abantuza bakaca nawe agomba kwicara kiga. Umwana ni Juno Kizigenza sha wamfura. Umwana ushe muri show biza sho bundi muri COVID-19 sha. Umwana yipanga akazi abageze kuri channel igeze mu 300. Wabagayi ya Skyto ari kurindagira ngo abantu ni bicare bige akabageze mu 30,000. Umwana yese muko binjurisi 10. Utazambwira ngo itsabereye mu bukwe bwa The Ben ntabwo twabibonye n'ubwa Kiramani umwana w'umuhanda ahita yicoza The Ben umuntu maze muri showbiz imyaka n'imyaka. Umwana ujeje kundi sha Kiramani shobundi ari kuzamukira kuri ba Nyakiso se ntabwo tubizi. Ba Nyakiso batangiranye comedy yarabicaze mbariga abo babamenya n'abande bose. Utazambwira ngo Papa Savani ntabwo yicaye yiga. Umwana ukiri muto Kiramani yesa mwicaza ariga kubera yuko umwana yakoze ubukwe bugoinga viral. Ibaze ko Kiramani ushe muri showbiz sho bundi umwana wiboneye ibiciro sho bundi yahise avuga ati madamu wanje shashe musa ndamushimisha. Ubukwe bwa Kiramani byabereyemo twarabibonye. Hari uwatumiwe n'utaratumiwe yarariwe n'uwasinze yarajyamye. Mwana yarabatetesheje sha. Umwana azi ubuzima bwo ku muhanda uburyo cyavuze ngo umuntu ariko wasanga nawe yarigeze kuvumbaho ntabwo nwambwira ngo wafata amayibo nkaziriya ukazihata amafanda n'amafiriti n'imiceri sha. Banasinduka n'abaryamisha zambo bose ku muhanda. Abatumiwe abo ba Nyakiso n'abande bose baricaye bariga baravuga ati gara frera tukubisa kanyafu. Noneho nawe ahita babwira ati mugende mwimenamo agafu. Abo babamenye n'aba Papa Savasha. Iyi showbiz niyo mpamvu nakubwiye ngo izagira ku rundi rwego. Hari abana bakiri kwipanga akazi bashaka